Ahojte, vítajte späť. Dnes sa vraciame na základnú školu. No, teraz s novým pohľadom. Určite si pamätáte časy, keď sme sa prvýkrát učili základy jazyka. Hrali sa s písmienkami, čítali prvé slová a budovali si slovnú zásobu. Teraz sa k týmto základom vraciame, ale nie ako začiatočníci, ale ako cestovatelia, ktorí sa vracajú domov so zrelosťou, ktorá nám umožňuje vidieť veci z iného pohľadu. Dnes hovoríme o slovách. Môže to znieť jednoducho, ale v skutočnosti slova sú základom jazyka. Základnou jednotkou, ktorá tvorí naše myšlienky, komunikáciu a vyjadrovanie. Prostredníctvom tohto videa skúmame štruktúru jazyka rozdelením slov, pochopíme, ako sa tvoria a ako ich používame na vyjadrenie našich myšlienok. Pridajte sa k nám, kde si pripomenieme základy, ktoré sme sa naučili počas školských čias, ale teraz s novým chápaním a novou perspektívou. Ponorme sa hlbšie do sveta slov a zistíme, aké silné a dôležité sú v našom každodennom živote. Ideme na to! U redu, evo nas na prvom slajdu. Ovdje vidimo da su u slovačkom jeziku isto kao i u srpskom reči podeljene na dve grupe, a to su promenljiva i nepromenljiva grupa reči. Promenljiva vrsta reči se u srpskom menja, a u slovačkom se mrda, savija se. Dakle, pošto ovo ohibne slovne druhi, znači promenljive vrste reči, ali ako bismo bukvalno preveli bismo savitljive vrste reči, to mi se više dopada. Naravno, uvek ćemo prevesti promenljive vrste reči. Dakle, promenljive vrste reči su podstatne mena, imenice, pridavne mena, pridevi, zamena, zamenice, číslovky, brojevi i slovesa, glagoli. Neohibne slovne druhi su príslovky, što su prilozi, zatim predloški, što će nam biti zanimljivo kad budemo obrađivali padeže, jer to su predlozi. Zatim imamo spojki, veznici, zatim časčice, odnosno rečce i citoslovcija uzvici. Podstatne mena, odnosno imenice, se menjaju prema uzorcima muškog, ženskog i srednjeg roda. Ovdje pripadaju nazivi lica, kao što su, na primjer, čovek, devojka ili Adam, zatim životinja, kao što su, na primjer, konj ili medved, stvari, kao što su knjiga ili cvet, i osobina, svojstva i događaja, kao što su, na primjer, radost ili trčanje. Pitamo o njima pitanjima ko, šta. Dakle, pitame sa na nje otaskami kto, a čo. Evo ovdje imamo jedan mali tekstić, što nikad ne bi rekli na srpskom jeziku mali tekstić, jer se to podvodi pod pojavu koja se zove pleonazam, ali Slovaci vole deminutive i oni bi rekli mali tekstić, ili bi rekli mali psik, znači mali pasić, ili bi rekli mala kućica, mali domček. Na slovačkom to čak i zvuči simpatično. Mali domček. Takže máme teraz taký jeden mali tekstić. Dakle, imamo sada ispred nas jedan mali tekstić u kome ćemo pokušati da otkrijemo koje su reči imenice u ovim rečenicama. Dakle, rekli smo da ako želimo da utvrdimo šta je imenica, postavljamo pitanje kto alebo čo. V našom malom meste stojí starý kostol, ktorý priťahuje veľa turistov. V centre mesta sa nachádza nádherný park s vysokými stromami
a lavičkami na odpočinok. Ulica, ktorá vedie k námestiu, je plná obchodov a reštaurácií. Milí ľudia v našej komunite sú vždy pripravení pomôcť. Dakle, u ovom tekstu sve reči koje su označene ljubičastom bojom, odnosno bojom mastila, označavaju imenice. To ćemo znati tako što ćemo postaviti pitanje kto alebo čo. Dakle, ko ili šta. U našem malom gradu, evo ovdje smo imali mesto, dakle imenica, stoji stara crkva, kostol, crkva, koja privlači puno turista. Turista, imenica. U centru grada, grad imenica, nalazi se prelep park imenica, sa visokim drvećem, imenica u množini, i klupama za odmor. Klupama, opet u množini, dakle s kim, s čim, instrumental, u instrumentalu, imenica u instrumentalu množine. Ulica je isto ulica na srpskom jeziku i također predstavlja imenicu u nominativu u jednini, koja vodi do trga, namestje je trg, puna je prodavnica i restorana. Prodavnica, obhod je prodavnica, a restoran je reštauracija. Dobri ljudi, ljudija, nominativ množine od človek, ljudija, znači ljudi imenica. U našoj zajednici, komunita u nominativu jednine, komunita, isto imenice, ali tako, su uvek spremni da pomognu. Ovdje je pomoć imenica, dakle uvek su spremni pomoći praktično u bukvalnom prevodu. Pridavna imena. Kod prideva pak oni se menjaju prema imenici ispred koje se nalaze. Recimo ako imamo imenicu muž, što znači muškarac, to je imenica muškog roda, te će pridev ispred nje imati završetak za muški rod, odnosno ovo y koje je označeno zelenom bojom. Ukoliko pak imamo neku imenicu ženskog roda, recimo žena, što također znači žena, onda će pridev ispred nje morati da se prilagodi toj imenici i da nosi nastavak za ženski rod, odnosno a, mudra žena. Također kod imenica srednjeg roda, a ovdje smo naveli imenicu djeća, dete, djeća, pridev ispred nje će morati da se prilagodi toj imenici i nosit će nastavak za srednji rod za prideve, govorimo o jednini sve vreme, dakle nosit će nastavak mudre djeća. S tim u vezi, pridevi u muškom rodu imaju nastavak i, odnosno y, u ženskom rodu a u srednjem rodu e. Dakle, mudri muž, mudra žena, mudre djeća. Pridavne imena, odnosno pridevi, označavaju osobine lica. Ovdje imamo primjer veseliji, vesela, vesele, dakle kao što smo rekli muški, ženski i srednji rod. Zatim označavaju također osobine životinja, može biti na primjer pomaliji, alebo rihliji, spor ili brz, i predmeta i pojava, recimo da neki predmet ili neka pojava recimo može biti zvlaštni i prirodni. Zvlaštni znači čudan, je li tako, ovdje čudan. Ako bi bila žena čudna, ona bi bila zvlaštna, zvlaštna žena. Bože, jaka je ta zvlaštna žena, Bože, koliko je čudna ta žena. A prirodni imamo kao primjer. Pridevi se stepenuju, isto kao i u srpskom jeziku. 5 prideva koji su, evo ovdje, dobar, loš, mali, veliki i lep. Dakle, dobri, zli, mali, veliki, a pekni, imaju nepravilnu gradaciju.
Recimo kod dobrog, on je dobri, lepši, najlepšiji. O tome ćemo govoriti kada posebno budemo obrađivali prideve. Ovdje smo naveli samo primjer. A ostatne maju pravidjelne stupnjovanje, dok ostali pridevi imaju redovnu eskalaciju, odnosno gradaciju. Recimo, isto kao i u srpskom jeziku. Mudri, mudrejši, najmudrejši. Znači, pametan, pametniji, najpametniji. Ukoliko želimo da saznamo koja reč u tekstu jeste pridev, postavit ćemo pitanje aki, aka, ake, dakle kakav, kakva, kakvo, ili či, čija, čije. Čiji, čija i čije. Ali prevashodno ćemo se fokusirati na ova pitanja. Aki, aka, ake. I sada imamo ponovo onaj isti mali tekstić, gdje ćemo ustanoviti koje su od ovih reči pridevi tako što ćemo koristiti upitne zamenice aki, aka, ake. V našom malom meste stojí starý kostol, ktorý priťahuje veľa turistov. Malý, starý. V centre mesta sa nachádza nádherný park s vysokými stromami a lavičkami na odpočinok. Nádherný a vysoký. Ulica, ktorá vedie k námestiu, je plná obchodov a reštaurácií. Aká? Plná. Milí ľudia v našej komunite sú vždy pripravení pomôcť. Akí? Milí. Milí ľudia. Ovo milí ima na kraju slovo i, takozvano meko, a ne tvrdo, dakle nema y, zato što se radi o nominativu množine. Ponavljam, prideve ćemo posebno obnavljati i sva ova pravila saznati kad se budemo bavili njima detaljno. Zamenice predstavljaju, odnosno zastupaju imenice ili prideve. Na primjer, ako bih želela nešto da govorim u svoje ime, onda bih rekla ja. Ili ti, on, moj, tvoj, jeho, alebo niekto ili neko. Pa evo nekoliko primjera u kojima smo koristili zamenice. Proveo sam večer kod kuće čitajući knjigu. Ja sam večer stravil doma čitanjem knjihi. Proveo sam večer kod kuće čitajući knjigu. Ti si pozvala svojih prijateljov na večeru. Pozvala si svoje prijatelje na večeru, odnosno ti si pozvala svoje prijatelje na večeru. On išiel do kina s bratom. On je otišao u bioskop sa bratom. Ona si kupila nove oblečenje. Ona je kupila novu odeću. Mi sme spolu navštívili starú priateľku. My sme spolu navštívili starú priateľku. Mi smo zajedno posjetili starog prijatelja, odnosno staru prijateljicu. Vi ste boli na nákupe v obchodnom centre. Vi ste boli na nákupe v obchodnom centre. Vi ste bili u kupovini u tržnom centru. Oni su dnes veľmi zaneprázdnení prácou. Danas su veoma zauzeti poslom. I evo polako dolazimo do brojeva, dakle číslovki, šta one označavaju. Označavaju ukupan broj osoba, životinja, stvari i pojava, na primjer, jedan hlapec, jedan dečak, 6 mačijek, 6 mačaka, 8 knjih, 8 knjiga, štvoro ruk, 4 ruka. Također, brojevi označavaju i redosled. Na primjer, prvi, pjati, sti, prvi, peti, stoti. Također, označavaju i višestrukost. Na primjer, treći krat, drugi raz, treći put, drugi put.
a označavaju i druga brojčana značenja. Na primjer, njekoliko, par, malo ili velja. Nekoliko, par, malo ili puno. Kako bismo dobili odgovor koja reč u tekstu predstavlja broj, možemo pitati sljedećim pitanjima. Koliko, koliko, koliki, koliki, koliki v poradí, znači koliki je u redu. Koliki krat, koliko puta ili također koliki raz, koliko puta, odnosno koji put ti sad meni to nešto hoćeš da kažeš i da mi ponoviš. Koliki raz mi to opakuješ, koliko puta mi to ponavljaš. I evo dolazimo polako i do glagola. Kako želimo glagole da menjamo, upotrebit ćemo konjugaciju. U slovačkom jeziku aktualno se koriste 3 gramatičke kategorije vremena, a to su sadašnje vreme, prošlo vreme i buduće vreme. Glagoli označavaju radnju, dakle činnosti, kao što su na primjer hrať alebo tancovać, svirati ili plesati. Označavaju također i stanje neko, recimo ležać, spać, ležati, spavati, i označavaju izmenu nekog stanja, odnosno zbivanje, zamrznuć, očervenjeć, smrznuti i pocrveneti. Ukoliko želimo da saznamo koja reč u tekstu predstavlja glagol, upotrebit ćemo sljedeća pitanja. Čo sa robí, dakle šta se radi, ili čo sa děje, ili šta se zbiva. Čo sa robí, čo sa děje. Pa evo, završili smo još jednu lekciju. Verujem uspešno. Također verujem da su vam sve ove stvari bile poznate, ali kao što smo rekli na početku, neophodno je da ih ponovimo i pogledamo sa novom perspektivom, svežom. Dakle, promenljive vrste reči delimo na imenice, prideve, zamenice, brojeve i glagole. Sljedeću lekciju počinjemo od glagola.